aye kan na opani ono na AC Ghana mampani anam ho me kire DCE ye o mantam ono no ona sabre de no kokwa pai ne buafo bruta ye friend Solomon Darko Quarm wono na ne dwe wabomodin na wone ne boys ne girls no omo do mani akire mu ba bia yetu abo ne adwa abo mu ye di enda so no eye Tonnisco Stone Quarry yet as you and woman so China for no name woman free eye kroma se na kabo mu a wo me yesa adwuma no nyankofo no papa ni se ogide passe se o ma so aden afodi se bia teteke huro no wo si bensa busumi sia ni o ene ono o ma tena se ase be ya ese mu ba betua the first permit fee so hu osika mu betime atua na ma mutumi krata na mato aso ade budwuma no o ma ka sa ankofo ni se na o chena santi ade adisi ni gide passe asese bi enkwase ebuo bi ena se adwumakuo no opese o mutimi bo ono ena fe assembly no etinya de obetimi atena no mo da abra ne ya bada ho se krama ma meka no akai enya de ebesi na wo chena county na dua yi pani na nkasa ede do mani mu a ba bia ekwan a se adwumakuo no o mo fa so no o mo ko mo site ekokotu o ma abo no papa na kwa akofa ahi bola ade kakraka bi container no ya na ye de bola gumu no pani na tam eni bola ni nyina ene de akwa akosi sa akwari no o mo site kwana no se nya de o betimi ama o mo kasa akase na fa abo ko eye edwa so no o betimi ama na ba na wo chena ka ho na de aka kire no ye nti onabo eye Darko Quarm. Listen to in there Tonnisco when you permit to operate and QDF now when na waji to me there eno na yenye na yamfa part of the QDF no infantia wo business operating permit no yesha ase no wo apu wotri amaju wase wo mpede wonye won makwan ma the management no onkodo yes so no onkodo so that no they don't have permit Sunday QDF no nti obande numu within the QDF no yadi bi rutia wo take care of their BOP ninti since January. We are in June, 6 months now. Yanjo be a permit, operating permit, because nti share and ya to honin. Na fair dimension anyway. Na you roll out. Now we say afe no one impin na imakwana no nkodo that. Na no as well in permit. Nti na no nje adwuma ne ye na yan kan hwasam until further notice. So peda you calculate the permit separately as a man motiano na ye fi QDF anymore. That one is up to them. They should come up and say them and sana. Otherwise, assembly no yama permit and they cannot operate in our district until further notice. Ti kwapem se omo betimi ababaje krata ma omo toaso edu omo dwuma no nya de omo assembly no omo mantem no be makwan da se adwumeko no se omo toaso enu omo dwuma na de twato no eno se enu kwa se bia nkofo no ba be fa kire se ba be pacho na boe se anu makwan emo kwa akwa adwuma se kwapem se omo betimi abane mpenufo atena se nhihye ye no nya de obetimi makwan ma nkofo no atoaso edu dwuma bia ajatum the benefit anamfa so a owo wo dem QDF no mu ni erefam ni fe yabo oye quarries na ampo no ho ban from encroachment krofa wo sisi adan besi buba no do asase wotonton basa wo quarries no ho na krofa bia blasting bi mo na aka bi ne dan na papa na ade dem komo ina ye quarries na edi ma woni na wagitumi de o de ebo dem foto no dem fund no na yenya dem sikani bi ye dem bo dem bra no na assembly na so yen bi ye other things bridges roads kakaka na za tipper trucks they be our nam be you know the damage our cause enti nkafuni na we hu faso awo hu manti so far so good Mr. Tonnisco enti one so wopede ye kan one word for we are open for all discussions but until then when you permit until this assembly things they have to halt all operations until further notice. Ebisa for opene yatini ne udwani chiremu ewo gomua epuyi a odo anesi Ghana mampene na mu chire DCE a ono dua ho ni din ene onabo Solomon Darko Quarm. Yamra sante mantam ne soafo ayormanyafo Simon wa semesa wakasa asa